Kami orang baru apa bulan-bulan ini baru naderpin ino Samuel kuna wala berpau tu peham jeto na baru bahala sa kamuma so man hadanal tu madokon to pa ni maluhan na go tu sanggar nang dihamu sudi puparni na baru ku markas ligo saya maluhun saya jumpa nga kanajagar anong pwede ko kami sun akadalan ni pergi pasupasok ham sungon siyan hami markas tanggang lima pengundian nomor tinuduhon akapasanggoban di bayan namin saya mohon dua nomor tinuduhon saya tidak buruk persanggoban saya mau khusus tulah beruku Samuel sarama tu anak ni na buru na sormaton pengumuman sarama tong tu buru na Amin. Baru namay utama akatula Bama Serenay ini baru mencapai itu iya Udah kuaruy hami si benom nami tu hamu dah bolo pesongoni na boy di vertikiano matkangyang maamu di bata sayolo gabi tanu laun asa boy huwe kan ganu marsada-sada bolo benang kape ganu marsada-sada anggo humna rislo hamu sude pinoparnya mang baru nami na bergor siri moringo di sijak beronda kamang baru dah jadi hami budang do hami aka hula-hula muna naik pasahatun aka ulas hono mangna huise benok katapianna sama nidok na kuero cara sila paumi dua sila pagaro bola tun cara benok katapianna sudedo hamu nada botan pasu-pasu jadi hami neng Roma mangulupi hamuna mangido hami terluot mahu hamu pinoparni aka mangboru nami kira na sogoro hamu haroro nami cintang do hamu pergosi nami gabe lah asa hulu-hulu hami manang Usama hami si majujung ni aka ibebere nami on supaya hami mah mahidiri tangan nami sangat dohot tuaon bahan mamang nahobar na kusi kita
Asa ay niliyang nakamay na tabudoy perigyan. Mana kuliah behamu, pinopar niya ang guru namin na panduloy sa doon to pinopar ni guru namin. Kaya totong mahamu dabot at parsauli. Asa saan masulong na nalabaho hulutean ni Bangururan. Kaguhun na huwet kami Kaya horas mahamu na magdalo so ni hamil raja ni Luhulun na magalaya. So ni maamang guru sa ni hada siyan hamil raja ni Luhulun na magalaya. Maulate madi hamu amang guru namin. Jala horas maulate bari Tuhan maulate manang dire bata. Ibakti kianon ataupun raja nami raja Sipulong. Kubakilalaho kami do di holong nero hamuna. Imali na totong di barororok tamudo kami. Dinasa ulon nami terlubumi mali bakti kianon. Dinang mangguling ari inang nami si saumatuon ima borumunon. Muna ima boras sipir ni todi dokonon nami masongon ni dok mina tua-tua masa firma tu dukoki bahul-bahul pasaloman firma tu dinami parkeleng muna siring-oring majakoni luzu-luzuman nang pangomongan akapung doli opung boru diwo kamu do ulos nagajang ulos ito rabu ima ulos libadan katakonon nami ma akapung sayang dia mamahidi hitetang yang muna asa gajang berita gabi, gajang berita horas, torok maribur nangka pinopar dihami pagkileng muna pagkasiri maringo. Latung songonipin abuy huwag kami, songon na madjak ko ni hararamuna ako pungdoli o pungguru. Latung hola na isitiyo-tiyo nabuy hupasahat kami di Partikiano asa tiyoma mual tahuon Allah no kuzulan nyari asa totong buhay kami kasangap po kamu at kasaluhut na hula-hula nami Raja Sipulong song ni roho juhu namar saudara asa pamurnas may hudaging saudara mahubuhi si paloma ipulu may si banyak puli-huli bolo tung song ni pe akatulang akapung na buhay Purokok kami songon na mangapu aka naringkan na binay muna asa dohorong masongon nilok ni nagkuatua asa sigad dua main na ipusuri singgolo sa luhuna akatang yang muna tuhami pargelengong muna siringo-ringo langsara may gabi dua ng tulu gabi o ng hok may golong-golongan namin akaw pungroli o punggoro anggo kami pargeleng muna markasi ringo-ringo tong dope na mauwas yak kami muna doho yak katang yang muna alani yak kau pung pasetamu mahami jumolo romar soba dua dopa muna aka tulang nami wala tu tangan na soba be huwag kami balas marha muna akau pung nami siruputi kami akau pung aka tulang nami on situtudon no najingjing marboru parmeme si berdudot don jala perpuda si pewot alani amang pede nami asa usop bahami agara jani hula-hula nami on lama zomang kodang na sapur marmeme
Kasih akan ulang kasih. Boleh. Oh, saya. Raja Sipulo Suhune Hoda Bolo tung Somonipe Holan itangan nasol baro hami mararo ketamu akatulang nami ba dohono masomon nidok ni na dua-dua dan sudah pindah pulung nong satu sejadi badia dan sudah ada dawa uhum nami berlatung pe babainan nasusadia dari nang namion ima guru noto inganan nabar satu kinani mangiru hami ikon nalau patakohon nami do pe hamu matomani begas nalau mamuda-mudai hami aka opung muna anak ibebere muna sirugoti kami aka opung mau lihat Kami pasal hatun aka kurang manang adat na pinukali aka opung nami ba mamang hasasahak na so ni masalah Ope mangarane ma ulang-ulang orang nami orang bolong pade Kuzuho kami hamo tulang nami si bolong pade Adong pangidon-idong asaulaun ni kami ang kabibere muna berdari-dari Ola satokid do Alani mangidong kami ang katulang Asal yang kamu mating kisatokid idong asaulaun namin Dosulo katulang Gami jalan horas Doto kujuh kami idong asaulaun namin Idong asaulaun ni kami na berdari-dari Batok melihat itu praktika bahasa ala hipas peminta tinggal sabayon termobi dihamu beberapa nami Oh no dihami bisa dari on iba dongan di Bapak Amarijal siringo-ringo jadi di damang saduhna di Bapak nami yumak nami naboru nami saduhna audison ro sian dongan di Bapak Rijal sian grup Aspro se-Indonesia jadi dia kadamang dari nang saluhna grup Asproon sada grup di TikTok jala nama rangko tahun oparan yogwi oparan yogu buas itu mora jadi di Bapak Rijal Bapak ala audo na tinggal di Boda Basuki Bapak Rijal jala di Sumatera Utara orang dua do kita anggota na tinggal di Bapak alay ala kebetulan na Boris Yuli tinggal di Tapteng lagi adong angka bencana jadi mau tuh orang salah ke Bapak Rodison mewakili grup Aspro se-Indonesia Lasma Rohani Bapak Songon Gati Ilumanetek nong biasa taulahor di grup Aspro jadi nggak sudah kita dison Bapak nasa grup Aspro now mga liat jalan pasahatong ma kami dison Bapak jadi bolong songon ipe hatana jepek sian au nadong tinggal di Samosiron bahwa keluarga grup Aspro se-Indonesia mengucap madokon turut madokon nadohot makabut diroha parlauni inongtau songonope haroronami Bapak Lasma Rohani Bapak Lasma Roham
sungsongani pinabuhi terkait kami, sa gudang mapinasuna, sehat kita, sungsongani no bapa non mulak tu pangaratuan, sa itong di ramot ituan. Mulai ati di tasaluna. Jadi mengidum amang asa di pasar kami malangsung amang. Dakola pengidom Ba maulate biar orang na kepada sadarion. Nyadang tagang waktu ikoronan anu para sadarion. Maulate kurang mali grupta Astro se Indonesia. Bahwa kabar sehat tu kena sehat langsung ni tu kebata kabar sehat menang tiga penong kami mulak tu pengaratuan ba kabar kami penong tu bakate. Jadi maulate kurang mali aroni bapai mengasih orang yang nak mendapat kami di sini, bapak mulai temari bapak dah. karena kita mah godana sematuan nami gula-gula isi pelopate. Asa sida bermula roh dimulai di dalam tubuh dimulai di dalam roha dimulai di dalam tubuh dimulai di dalam roha di perserahan di hutan di perserahan di dalam di pramuka dimulai di pramuka di rumah gama dompang kusubuhi manukam tahu toga asa marmura sama kota marujung sama tali ala marmula do lauli marmula do kadengka hata dina tua nana tari hotor habang sila maraba kami hula mengerotor takas baik dalam godang mula. Tamira dua dapat tarik hotor di atas di tangan yang hawa kami hula yang mengadia mahi atau takas baik dalam godang baik dua. Jadi sama ni malam baru ada hukum kami di besok. Hatanina dua dengan mandok Guntur dam di bola dua sinus sopinar dua bola dumdos rohaina dan adong nasa tarula tari dado ina fakta di bagasan pasal di nama hiteo di nama manggulingari iboto nami tinggal sadaun yang mana marang-marang diana doa di boru boy kamu patupahon ulaun na dengar sejabu sangat nang ditongan ni alamat nama kurat tongan itu bon ni alamat nama beroton hormo si lagu si dio si ditok kari doang parhidiat matang yang tidak bata jalan nama makin uling-ulingan tradisi ini dalam padat nama kuning bung sampai kunang parhidiat menganu-anu paminta tak dianak dohot di borong doamat kali bata marhide dundang nama gucang laut dohot mau nama suara sahat turura dohot bung mangkora tubuh sulidoro asa tumangiat parhide di dalam debata dia kata nyangka luhur di tiramuna di pekaran di boto nami asa martada itu sama doro maralata sama padaguan jumpang mateng na nilalahan mo jalan tadi mana di luar kamu nanti tinggal di hutan sama ini di tanah perserahan atau baru doang ini hal makai bere nami rodohan mengaku di tianganmu asa tumangiat di dalam debata dia kata yang nami asa dia itu tahun di boto nanya di tanah siabuta jalan si parsiap terus sok di haragau na perpuli sampai bila tu balik amat tadi bata asa tungangia di mulia di boto nami asa sate matong ini sate mamatoku dia kau mekarangnya mau corona bisa ruhut na mata terus mari turmai hubut mata kang juara masih detan yang nami jadi semuanya memang baru nah boleh betul hasan hata naudi nadengkan di bagasan nama mengguling hari di boto nami lihat apa sepasung dan lihat orangnya kalaba nami nak kima sisa dapat doa kami alai belak sanam namun terpatu paham dalam ditanya yang nami Tuhamu saluhut peparang ni naboru ng sarmadwog do di hamu na marhamarang ni totong elekon nami hamu tung sa silog pagaro
Padua si Gaur Puli, saya ada pihak mana kesehatan, sedia mutar udah kamu lah. Gabi Dari Mahoras. Jadi semalam baru mahamujo obat tuson. Naporon. Hulu. Ilopi masada. Sinumur tulu na sore yang murate. Apa yang kusibu? Ada di lopi muna yang ngajak kamu? Oh, Gali Mahoras. Masuk ma. Ma. Allah. Oke, kembali ma tu tempat. Sebelum pada lagi, saya ingat dah. Masuk manusia nomor 3 dohon. Masuk manusia nomor 3 dohon. Ma. Jadi semalam ma. Ma. Jadi semalam marhakku. Marham muda akan atuan nami. Uber mo nak keheran nabi tanah hamaran itu sibio. Mau lihat lima tuh lah. Alang Arab do isi dia hon like kon sidagaon. Opat kalau pasaton tahun saya damai hu anak saya damai hu boru saya dah hu anak saya dah hu boru termasuk mah Gabi. Sovali pelas mai lasmar hari badamu do partot diombuna. Oke. Gabi Isor rohani rombongan sebelum pada selaut seluruhnya 5 tu akab bulan akab bulu ini nomor kita hon nang jumuro ya hatta imana puruna tamah holi dior jadi masih kita boni hanya petong-petong de matanya bawat dari batas yang ia mai kuliah di naburu nang juru musalmat bawat seta bama di kamu akak pasarian hadap kujuran nyerodo akak sehatun songsongi si kejam dulu terus si torok di adol mau soalnya mana gue terpaksa tadi aku jorok seluruhnya mengguru namin naburu ibu tadi baru lain juga urusnya gue terpaksa tahan ya tubuh di Naporu opung ekor 4 anak 2 guru termasuk Maryul. Oke, kembali mau tempat. Baru kau baru bisa namang ingon Sama saat B, lima tunggu nih ICU opo. baru uang jadi sama 5 bulan ada boy nomor 1 bisa mo Sada si wasaba dua si konak turi. Matutong si sada benok kasahatan na berselima hamun ang dapat talulia ke. Jadi sama lima aman kami pate. Kagam serohan yung mga lobi na ito ni paturuan namin. Asa kami ba ni masih ganda uludang yung tesora mati asa minggu tesora mamuhu. Aton asa tumanggia di wapakan ni naturo namin yun. Mo talo paralaw dengan morang paralaw musuh atau patakas dalam itu si manang-manang kasahatan ni. Yeah.
hukum Sinatrakung baik Dilaga seperti kianom Semana ni pinoparni na dua Cuma sekosasi dulu rohana Borak na pamatang namin yang kadurang ataupun kasimatrakung Lalu mau ini lekku kemudian kalau saya buat dulu rohana di kalau ni naborong mereka alay lang mo ikugoku because sa kanilibataro na sao mungkin na doon nagkakaroon na bormon alay mungkin galihin do umela boy do alat na berpuri hukat-hukat hulong makopay petopuni sumuni perlaw niyo makon boy hukat-hukat namin anak hindi nga lang ikugur namin di bataro na niya dito matungan namin jalatan yang nihamu kalau hulapku asa boy sumuni hukat-hukat namin persoalan ini betul. Ini benar bukan sopan namin di bahasa partikiano. Terlalu mobil mari tulang di dalam. Songsong ini nang dibotol di dalam. Kalau tu takut kan kau tu kan di mana saat tulang kas mata aku dan hutna. Molo pe di orang sopan kami atau raja nami yang kau pun mengelik mahami 10 jari-jari pusat sudah si majuju. Ada kas tu huda kami. Jadi tak kas tu di mereka poso do yang kau matang nami. Poso nang yang kau pikiran nami. Tutur kamu kami nak katulang. Gabe. Atau melihat di hara romuna, dia kanong bisa tidak sakuna tu nami. Sungun pasu-pasu nagok, sang nami sekijam jalalapit nami setoru. Nagabi makailing di hami, palas sutingin nami. Dia kapas-pasu muna, yang kasapun dia juga pakai turun. Kalau tu sonjibe, ya roroni atau burung ke pahupuna, merebut kami atas mata kulaiku, balas narongna. Amang pargosi. Menudingkan lauga tak orang lauga sobat boleh jadi boleh. tulang nabul hudung dungal roh nami so perhatian nami maksobat waluban ya kerajai bulat uang bulat tak amar so kebehame roh katulang dan nama orisanga meraduk kau katulang nami asal duka sama nero ina tua asal dan sudah puluh ina sakun sudah dibadia dan sudah ada doa umum nami bulat kebainan nasusadia siko anu tataruhan adu itu aku yang anak pasal tokenan nai
Nabos rohan nami ikon takok doa martongan dibagas nas di doa dibagas nano kuda muna area ka ana yere muna silokuri nami katulang maliare. Mari ngamal karwasi. Dinaw sita kami marstadaran daudi dina hula-hula baru. Hata dina tua-tua na madok itahu kata dio bina itu manu hatam ay nai dina pengengger di koras. Bayan mari habis dio las pada butuh hasatam asonas nut kami madok tolu hari koras. Mama, pedang lagi. Dia kali dia malah. Alahu berkami hamu tutup ya kena mati lohon dapok mati tusongan di rumah kedua adi yang mapagabi kemudian sudah dua hari ini mapagabi ana-ana ham totong berkami masih ihanoro nami ina mantongani kan yang bu angkia dapok yang sekejar di umur dapok ata dus neror yo asa songan di rumah kedua bekas air sumur gajang air bota agak jam umur nak berot alai gajang dari hati tapi soalnya masih kami hula-hula muna iharoro nami apa itu di pas-pas maradok kok kamu na ipamurun nami morok sama dia film na boleh tanpa Tuhan nasuhan iwa kami dong ulos sikarok rakbu jarak ulos na gajang tarak mapinok parki hamuna jarak gajang umur pula pinok parki na paruan kuari syubi isang aja hamil anong baru ulos murah asa murah apa gabi ya berapa horasa dapokmu hujuluan dari orang mau tuh soal dia kan ada boleh tanpa pahami soal kita dua saya silap pagadok dua silap paku mau tuh saya pihak orang jauh sudi pahamu ada potan lima lagu yang pahami okat anak sadibimai alai moro helanabian no doh guru nami ingana mo man no jano da lain nami na tulu marongso Siki tak tulang aito. saya na kining sopi to siye oh iya isang pome saya da sama. Pamay ora? Kalau tuh dia benar, naboy dibuat kami iberguling hari ini na 2 tahun batang yang mastanyangan bahida agi matutuday nangon bicara Tuhan ini di tangan siya bunda bola soni benuan hata naboy buru ni ulah-ulah terade kon las maroh muna soni manawan hata nami siya pariba mo Gabi pariba nambok ulos kolong nami maraduk ko pagoron nami o bayan naman kodang hokan baik kita bita-bita nih.
Katulang raja nami las dorohan nami ilalahami do di holong muna maradupok kami ima na marhite-hite ng manggulingari day ng namyon roro hamu mabuas silua na sotara sami ima boraspir sayang gi matutu sao songon nidok na tangyang munay pirpok kibahul-bahul pasaloman birmato dinami parkelengan muna marga siringo dulu-dulu manang yakka pangomoan songon nidok be akka raja nami di Bokamudo ulos nagajang siti ursisi ulos sitor rabu asa saok matutu sa tangyang munay agkaraja nami gajang maberita gabi gajang berita horas sala no kuzulan nyari bigyo muna siya kami parkelengo muna marga siringo-ringo dahil sa ito maribur ma pinopar dihami takang majuara ola no kuzulan nyari marhide-hide agkatangyang muna habi raja nami mga puwag kanauli na dinggan ban na pinasa muna to hami sa supa masaw ni do ni na dua asa nang sa pulubitu may na jumadi sa pularu akahata paso-paso do tangyang na pinasa muna to hami raja ni parkelengo muna marga siringo-ringo ho may ito nga pon nami matong manijaw ato magkaraja nami natong no hami mawas diak ka holong muna do akka puda muna natong no hami mawas di pol muna neng Roma na kami marsoba wado pan ni rajai wado tu kulat na tangan na soba pero hami raja nami jakob kamu mahami atong unema perjongjong muna raja nami asa bui hami ro marsoba tu wado pan ni rajai sido budi hami amang padde nami padde na balo ala neng Roma hami marsoba maradupon hula-hula nami simato nami raja nadiakon atong bay mamang gudang na nahubahusi mana masih pada daerah masih
nasional baik melamang sama di dua kita akan buat video kita pengawasan baik masih video laos baru rumah muhasabah. Ala nang nangauhot tua mahami martong alibagas. Ala ni ama asa huwag kuhami sa luhuna kanauli na ringgan ho ito nga nibagas. Bayan mamanggodang na nahobarusi. Di saat kita sa darion mulai sa lamang kasama namang bumi lima sinapay ulaw at jagaron anak ulaw masangako pinatutunaw at ang libalasan ni takapagkilala ito ba kung di bata mulai sa namang kahita tabering sa inayang dohita mabiyar anak ng rogan anak yung pagkikaro kutikuhan ang mga pagkikata yung mga senaryo kawan namin sa ulaw kawan pangulan ng humiyata kawan sa lumbu adong do natapatuba sa ondos ni kahita na anggaran siya lumbuta kung sa polo kay mga torhami aman ng kurang lumbuha muna siya lumbuha karon jadi takut kanon jumuro basar kami anggaran lumbuta pamamanda mau lihat lima atau kode norbadia amin sayang yat mari batang madina sa pakirimon pasuksukon para kulong-kulong di pa saunari sa prodi sa rini dirina kamu ala tarungan na hinahulungan jika gasan hapot si auto tapay ngayon na Diyos Kristus pa paugan na doon naging tanalyaw kabilusun na rin na nasa hati jika gasan pakirimon patalo na saunari ina na tahahaw ninyo ilaw pwede ko si kulong tukudian asal isi iba na maratian di ba nasandane kay marotuan tao pahiheron at kanamake matapos kami basta paska sa hapma Jesus Betania nung wala kang sila sa atos di ba nasandane man di dapo alay ang uhuta Betania majonok ba ito Jerusalem tanggagatu daw na torok na Jahudi ng Roma na po si Marta o si Maria mga punasiya siyala di mo Thursday. Jadi, kung dito kasi tanong ko, Jesus, bawa ibana, manong nating nabigalas ko, ang si Maria, duminin na sila, tamamatok Jesus, ang natisok ko, alay Tuhan, dan tagamang natin, buwatoki, alay na, hindi, kung nahuboto, kaya naman yung nilatado, nasa natin na ito mo, ibana, dari dulu Kristus, ibana, mga buwatoki, jadi dito sila, tama, Jesus, kalau bodoh, nah hero ibarat dia hero ini dari hari pertama. Lumini na Jesus mamadot ibarat. Kau tuh hero itu kamu juga. Nama ngulo, nama siya dia, nama nate ibarat. Jalan nama ngulo, jalan nama siya dia. Nama tu kan ada itu kan sampai ini na. Kursi ya kursi. Tunggu terus makan nama tu ibarat. Kalau tuhan, nama siya dia. Kalau Kristus anak ibarat, nama itu untuk dia. Adani Tuhan, puji-puji yang Kristus. Mardoan tanyang salari
Budi asa maraya ila dihanguluan na manotoni Parsero hita ni Kristus nong mate emoto kita jalan nong hehe laho kasahato na huluan na ibaru kuat ka porsea asa tama na lapoi ibara bo hanguluan na manotoni tapi susna ibara na hile ay na badia Roma mo at ka na badia Tomu-tomu jalan tu Roma ina na hawa pangamion o kueko bersikonono Tujuan Kristus Tuhan kami, amin. Saya diucapkan Kristus maigana, doa nama Tuhan. Saya lihat mak keseluruhan mabuan dalam miring itu siapapun manusia Abraham, amin. Tuhan, lehon makarian nama Tuhan. Dalam saya lihat mak Tuhan menontangi di mana, amin. Hari kueko bersikonono. Sirang maho siang hani, orhat maho siang hutang, jalabo maho tunagayay, di maho kay Jerusalem na manutwa, tinggal maarura tertangi sano, jalahan sumatano na tinalagagagay sa prodi sa lilim na. Amen. Nasihati di hasapuran rea idehamu padung sai sayo persea ai di mata menjauhamu Tuhan sorangan si tutup kamu di jauh di matamu Tapas marungaton tu inganan para dianan, songon Kristus nang tua tu hamatean, dungi hehe di bagasan hamuliaon, songon ima nang dungaton paheyon na tuhanguluan na manotong, martang yang mahita, ali di bata na marhuaso jala para siroha, di bagasan hatuon mudo hanguluan nang hamamate nami, hosad diri do na majudungan namion mulat tuadupanmu, di bagasan do ni roha, na impiak konon nami mapamatang na tutanoman, alay di bagasan pakirimon na gok, hupay mahami do haheheon na, son Kristus nong hehe parjolo, hehe siyan tongatongan ni akanamate, atong say asimaruham di ibana ale Tuhan, jalajakon maibana di apwanmu, marhite Kristus Tuhan nami, amin. Hosad diri nungabongot tu bagasan, hahulomon ni hamatean, tertanum jala hehe diari patoluhon kupangido hami parbadiay matanomanon asa inanahuahonangi hamion nahusotun hami dison hehe rapon ho jala mangulu di bagasan hamulion muro di saliling ni liling na. Amen. Nunga tardidi jalan nunga mangula itu ho sian aik dohot sian ton di porbadia hanas sumapas kan itu hani rodi saliling ni liling na. Amin. to see now.